the press. Etaola, vatse, magazeli kaya, machangani, yeah. Bulowezi himself, Nyama Jimmy's, yes, nambona majita. Yeah, ile Easter sefikini, Easter seyithunerini, kule kunambeni, kule kunandiyeni, kuya kutsakiseni. Guys, the CD tatiri kona. Not USB, cause maskula mwani swilo swichicha ngopfu cause kutirha ngopfu ti-USB, so not USB tatiri kona for lava fambaka hi ti-vehicle tin'wana a ta hatlangi ti-CD ni vula kara manikhoma na yes na yi vona ngwenya ti ya kuyeni hetini hina ku mbyembyela hi mbyembyelini loyi mela n'wina ntsena ku mi byela ku hayi no psycho a bini kumbexani psycho u bedzile so very mchayi wa ngoma a yena loyi a tshavulaka ngoma leyi ya chaya so yi twa hi vanhu van'wana vo va vulava ngoma leyi ka so hi vamboyeni ya no hi tirhini kahle ngopfu a studio ni phuxini na Mr Post tanihiloko vhele ni mi byelini from the beginning ni ku no hi ya ku tirheni na Mr Post na Nomonda Roger i kona la ka psychology ka album ya psychology na Giftoro the producer lekulu na Bopanyasa Panyaroro Bopanyasa na bona vanhu lava nga ntirha na vona ka swileswi hi nga tirhisa swona kwale emananga ka Ngalasi i kule ndhawu leya mara album yi tirhini yi saseke ngopfu yi sasekile maswita Botrich yi sasekile kambe mi ta yi byela n'wina ku ku saseka ka vona yi veke mi sasekela yi mi khoma kahle na cause tanihiloko ni vuleni ngoma yi ti chaya hina hi ta twa n'wina vanhu ku n'wina swi mi khoma njhani etahola ni le ku mi voneni hi ri ka Sunday ya ku xonga ya lo weekend I think today Sunday is Saturday cause ani mi tiku ku ta ku ri Sunday cause holiday so tiphileni kahle mani na ndhawini ta ku hambanana kwala mi nga kona mi twa ku nandziha kahle swilo swi famba kahle kwala mi nga kona mi ti nwela magwala Sarveja mani le ku nwela mina byalwa hi leriwani mali vona hina hi vanhu va ka matini yes ya chika ngwenya ana ari xingwenyani se ni ngwenya na ngoma swi vona ku se do wa tibuluyezi kwalaho mbonga na ngoma swilo ku kwamkwana ti-flat se lava nga ti-flateni va ya hlangana problem because loko ku tlanga ngoma leya kusuhi na flat swi nga endleka flat leya yi namba yi redimuka yes my people na mbona vanhu va mina I love you both of you ni ta kombela xin'we magazeli kaya a tryeni ku xava CD a tryeni ku xava ti-USB because the more mi baya ti-USB is the more mi endla ku hi kota ku hi kula hi va grand hi kota ku phusha hi ya mahlweni so loko mi nga xavi mi rayita ni le ka download because album leyiwani yi ta yi kona ni le ka download immediately so download han guys then mi tse mi xava na ti-CD swilo leswiya swi hi endla ku munhu a kota ku na yena a va na energy ku va na that thing wa yi vona that thing ya ku va na that thing leya kona so guys tivambuwini tingoma yo yimela n'wina ku hi mi phamela ivi mi kota ku hi byela ku ri Sweya na King Bawito Power Post laha mi nga ta byela ku majaha bedi loko majaha mabini vafetu cina xilexi xi cinekaku loko hiti ku ri hiti cina tihiti i tshika ku la ku famba i ki landzela swivulavulo because one of the day swivulavula sweswo swa tlhe swi siya wena i ri bahari nkarhi n'wana so a ni hi yo problem ya hina Matsonga wonge hi programiwe ngopfu problem ya hina hi programiwini and hi na timbilu to goveka hina that thing leyo a hi koti ku pfula channel pfunela van'wana no so
loko endla timhaka teto ku supportiwa vanhu lava va nga na talenta ta vona even though ku nga ri music talenta ti tale ngopfu lahandle ku na vanhu vo tala lava va endlaku swa ku hambanana va need support machangana ya hina matsonga hi le kaya na machangana hi lava vo Sesi Majusi vo Makhadzi i vanhu lava fanele guys hi va support-a cause loko Majosi a ri Durban a ri one and then a kuma ku a nga na backup ya hina matsonga guys hi tshama hi ri ndhaku ka swilo hinkwaswo fanisana na xitori lexi xa hina xa Magazi xi nghena loko na swihlangi se swi tlela because hikwalaho ko hina machangani hi na problem yo a hi khomananga mara swa mavhenda swona swi kumeka swi ri kona amepeni nkarhi hinkwawo because mavhenda ya sapotana ende ma khomanini ma le ka nyandza yin'we so mara hina matsonga hi le kaya hina mona hi lexi nga tala ka hina matsonga hina mona hina jelasi a hi beli mavoko swilo na hambi ku ri swilo leswinene mijika ya ba mavoko endzhaku ka makhumbi van'wana va tiva va jiki makhumbi neni ku ya boha mavoko so guys loko endla timhaka to hi sapotana na hina a hi ta tshama hi ri na energy ka swilo hinkwaswo because ku ndla album guys yes na mbona vakulukomba hi le kuteni Easter woza Easter I think sale swi sikwanyana switsongonyana so va ka hina vana na sonto wa kahle mi hlayisa hinkwenu kwala mi nga kona mi khoma kahle n'wina mi nga phuzini ka magwala ku nga weekend today weekend ya n'wina ku nga Saturday today tola ku ri Friday ku ri Saturday because it's a long weekend so mi phuza kahle mi nga gwala ya lama mi hlayisana mi khomana matsonga ya le kaya mi nga lahlelani mavoko mi ri aka distance kwala musulungwini kumbe xa ku Rustenburg kumbe xa mi le Cape a hi veneni nyandla yin'we na hina hi khomana hi nga hlula swilo swa ku tala just a na vula hi mhaka leyi ya xitori xa hina xi nghena na swihlangi swi tlele cause xi nghena hi 9:30 and 9:30 va already na vana va tlele so swa hina machangani ta swo swi tshama swi ri ndhaku kwala ku a hi sapotani ngopfu i ta twa munhu a ku ka Land of Blood va nghenise Mzulu va nghenise Mxhosa va nghenise Mvenda hey guys zamani ku understanda xin'wana mi tshika ku tshama mi tele mbilu ya vuloyi nkarhi hinkwawo ku fane ku kumeka ku ri na tindzimi hinkwato ku xitori lexa xa hina xi ta kota ku na xona xi famba a tindhawini leti hinkwato fane ku nghenisiwa Maxhosa ku fane ku nghenisiwa Mazulu fane ku nghenisiwa na hambi ku ri Mashona Mazimbabwe na hambi ku ri Nigeria a ma ngheni ka xitori ku xitori lexi xi ta kota ku blow up xi ta kota ku famba xi ya kule mara mi ta twa mi yisa ti-complain ku ve ri ku na loyi this and that and that and that hi ta tshama hi ri ndhaku guys a hi zameni ku cinca album ya mina yi le kuteni yi ready mapoto ma ready swi le ku nuheleni laha swi nga kona swo fufufufu so hi ta yimela n'wina hi nga mi swekela mi ta kota ku hi byela ku ri ngwenya laha yi tikisini ngwenya yi onhini nhova yi tshwini so hina a hi yona ngoma leyo yi tivamba yi tlhe yi ti bela micini hi yoxe yi fane yi byeliwa hi vanhu ku ri hayi ngoma leya ka siwa ya rima no ni khensa swinene ka siku ra namuntlha ne mi va na siku lerinene hinkwenu ka n'wina I love you both of you guys mi hlayisa kwala mi nga kona mi nwa kahle mabyala mi tshe mi khomana mi va vana va munhu kwala mi nga kona na hambi mi kha mi nga tiva n'wana humaka Dzumeri n'wana vuya hala Vhesha n'wana vuya hala ka Xikonelo n'wana vuya hala aka Mhinga Mananga wa swisi khomanani mi va nyandla yin'we mi ta kota ku hlula moyele ya madevhele la mi nga kona enjoy guys I love you both of you bye bye mi veka mali ya CD mi veka mali ya USB mali ya USB ta ka endla 100 rand and then CD ta ka tsutsuma 75 so guys support a hi problem ku xava psychology ya mrayita andwini mara i supportini ku xava that's not a deal guys ma swi yisa I love you guys ni mi rhandzi hinkwenu mi vana na siku lerinene hinkwenu ka n'wina amranda yes nambona ni le ku mboneni ya nambona hinkwenu ka n'wina yes guys I love you big dog ya enhla I think ko sala just 2 weeks or 3 weeks leyi nga sala and then na date I think that's in vala n'wina soon na moyeni ni mi byela a release ya mina ku
yi ta va yi ri so yes I love you na mi rhandza hinkwenu ka n'wina na mi rhandza hinkwenu ka n'wina guys a hi sapoteni music a hi buyeni swilo a hi xaveni cd a hi xaveni anyone loyi a nga artist guys a hi zameni ku cinca machangani ya ka hina man a hi kuleni hi kurisana titalenta leti nga tala Limpopo hi nga va pfaleli man hi nga va kandiyeli a hi va nyikeni energy ku va ta kota ku kurisa xivongo na Xitsonga xa ka hina xi ya mahlweni Yeah, finish.